Matthew isu tuan katik kata mechikan. Kumail ter katik aramas chikan. Pokoch en ter kachin kating kumailta. Pokoch pan kachin katik kumail. Nin tuan amail kin katik mechikan. O epan kachin songkin kumail. Men songocha me kumail kin songkin mechikan. Tamaka kin chang kitiper. Meminan poran mesen riyom men. Ake ap socha kinin sanoki lepin chuke. Meminan poran mesamon. Yatuanom kak ntang riyomo. Nan. Sepich mas puyen kisang tiperen nan poran mesamon. Nin lepin chuke lep mi nan poran mesamon. Malaon amon. Kisang mas lepin chuke nan poran mesamon. Ke apan kak kilang mau tuanom pan kisang tiperen nan poran mesen riyomo. Kumail ter kiyong kitikan mekoch mesarawi. Puerete sopiyong kumail che ngalis kumail pene. Kumail ter pil kasetiyong mon puikan no mail kisin chakay kasampalakan. Pue iche merapan uya chiyak pesang. Peki rapaki lechelech. Kumail peki kumail apanale. Kumail rapaki kumail apan tiar. Kumail lechelech apan rechitang kumail. Pokoros makin peki repanale. Makin rapaki repan tiar. O makin lechelech epan rechitang. Mie papa men remail makakiyong na puchak chakay ma epeki pilawa. Te kamisik ma epeki kisin mom. Nanamail suwat kumail apkin esek yang no may sarikan tama kin mawong Israel. Eri, aya uwan song chocho. Mesamamail makachkach nan lang pan kachkiyong iraikan makin pachawan pakre. Eri, kumail wiyayong mechikan makumail kin anane aramasakan en kin wiyayong kumail. Imech wewen kosoneten Moses o patak en soko pako. Wanim wachikichik. Mail kate nan awen kel wachikichik. Wa elen kolang nan el mechelap o mengay o aramas ngatar kin kaitye. Awanim me kolang meur me wachikichik o elen kolang ye me apal. Eri me malawlaw me kin tiar. Kichail kin ese kichuke kan wakan. Kumail kalakay kumail sang sokop lekamakan. Mekin paratong kumail ni momon sip a lalarail rautan raseng kitian welkan. Kumail pan esekin irail arail wiya. Weta kumail kak tolungasang wanway ni tip chakachak te kayangit ni chuka leles. Chuka mau kin wa mau. A chuka sakanakan kin waswat. Chuka mau socha kin kak waswat. O chuka sakanakan socha kak wa mau. Chuka poch me socha kin wa mau kin palti o laktakyong nan kisiniyay. Kumail pan kin esegi sokop lekamakan momon ar wiyawiyakan. Isesay kumail. Kaiten aramas karos bakin likwariye intinta. May ngay kaon, me pan petalong nan Wayne coach. Po iraikan makin kapayata kupuran samay makachkach nan lang. Niranen katiko pan leleto, me chocha panin tangye. May ngach kaon. Sa kopatar ni maromui sa kaus kisanger chapelkan o sa wiyatar manaman chocho. Angay iya pan intang Israel. Isocha man esay kumail. Kumail koko wisangye po isesay kumail. Kumail me meuran chiyak swatkan. Son ko riyamen. Eri, memen makin rongay patak pukach o kin kapayata. Epan raseng o lalakong men makin kawata imwe peon paip eo. Niyan so epan kochouta o lapaketa o lapalan kisiniyang ipitong imo. Esocha panola pueki kokoutar peon paip eo. Amemen makin rongay patak pukach o socha kin kapayata.
epan raseng ol poi men mekawata imwe peon pikan ni oror. Ni epan kochouta o lapaketa o lapalan keseniang ipitong imo epan puputi ola. O yapan uwan ola wach. Sapol men sisas manaman. Kete o sisas lau kachin kaimsakala sapol memasan pukach. Dokono a puryamo ikila ko walap. Tuwan momon ekin kachikiwe sapol mebatag. Po esocha kin tuweche arail son kawewen kosonet kan. Po ekin kachin kaweweta ni manaman.